Ti gamet ket kayarigan na iti balitok, gagayem ken kabsat. Ta sigon ti nakasasarita ti JCQ online TV channel ket ibilang da detoy abwis buhay iti panagala. Gapuanan na tasigon kanina na Leonida Garalde, manipod iti barangay Ablan iti Ili ti Burgos, Ilocos Norte, ket haan basta-basta iti agala ti gamet, manipod iti igid ti baybay. Karita bundaway mga ka-JCQ ket iti magguyayan dati parigisarita ti JCQ online TV channel kanina na Leonida Garalde no kasano iti panagala iti gamet ken no kasano iti panagprosesada sakbay a mailako mga ka-JCQ. Kasano iti detoy panaggala iti gamet ken panagproseso sakbay nga mailako karigi iti mahilig nga mangan iti gamet. So mabalin nga istorya ma'am no kasano iti agala iti gamet ma'am? Ti agala iti gamet tay raks ko maleto nga nagtubuan di gije gamot ngam ti gamot batit kakata ngam nakagalgalis no awan gontis ito imam kat ta isulat ipidil mo nagrigat nga makaala sa habang nga mga agal-ala kakit kitam di daloyon no bumangon tano bimangon di dakala daloyonen kat namnamaam nga dumano niyan tayam mo no agbukar agtare kalangan tano makamakam nakakat itanag nakakat di kamot aglangoy so ijay nga matekan nakay di agasawa nga natanag so ada na tay gaputi para gamot narigat ti agal gamot isu panginaan na. Okay. So ma'am dagitoy gamot karagitay rangrangkib iti baybay ti pagtubuanda hamot parnas mo takasta sa damot ni ijay sango na damot dete medyo kas di pa nagyan na kat no may galis deta sa kam no umay jay daloyon kat tumaray kat umay jay hamo nga maisar ka deta sa kam ta nagalis mo ti jayan jay bato nga pagtubuan ti gamot matanag ka so di jay agdadakkel mo ti daloyon no kwan kat umay dakamot no pa ano yayin umay dakamot no pa arayatan ang no talaga nga impataon na katadaloyon nun ijay ka nga masayon taawon okay kas jadi gidi agatawa hindi ko kat nagapota hamot ang makalanguyon ta nagyamot jay rabaw jay asawa nan siyempre hamot makalangoy jay lakaynan at napandagan mo't jay bukot nan inaramid na mo't anak balsaanan tatan hindi ko may dinagdakla bimangon na daloyon nun binarana idang agasawa natanag jay babain siyempre handa adayon han nga makikita jay asawa nan handa mo't magawato so dito ayan ti gamot no ka ma'am dito nauneg or adalem giant adalem TV giant ta ropa na jay ropa jay pagalaam ko ma nakadadalem ko maitan okay daytoy gamat ma'am seasonal ba iti panaggala seasonal lang ana nga bulan November no masapa no magabay December yes ma'am kas kunayo nga daytoy iti may source of income yo ditoy lugaryo ti gamet paggapuan na ma'am natural ba nagapo iti deti danong ti baybay? Danong ti baybay ken todo ken lamiis. Isa timang pa tubo ti gamot. Okay. No ore na double ta baybay no awan ti lamiis ken todo haan lat nga agbiak ti gamot. Okay. Isa ti paggapuan na lang di jay todo gamot ken tay na lamiis. Okay. Ma'am, no maalayo detoy gamot manipod iti baybay. Anat sumaruno nga obraon niyo, ma'am? Ibilag mi. Dapa kay kabilan na nga pagisa adam ti ibilag mo. Okay. Manung aldaw nga ibilag niyo, ma'am, sakbay nga maka ibilag mo tatano kasay tatako man nagkasangpot ti mapan gimatang. Inton no lukoton pa lang DJ na kay bilagan na. Inton no bigat ison ti panangi panangiyokron mo yan ta kainitan. Jayan ta agmalam mabalinton ma'am. Mabalinton. Mabilagton. Ison to mati panangi sagana yun. Agi kabel kamot ti cellophane tapno hanga magagaman di kitay gumatang nga dadum ata dadamot dito manggagam no kwa kat di kamot amo no nyat magagaman da. Iso nga cellophane mi asigod gumatang kam no pat cellophane. Iso paggasto sang dita dito gamot no kwan. Iso ti pangbungom. No talaga nga ado iti gamot mano iti kaslang maaramid yo iti may nga aldaw no kaado na ma'am. Katadamot no kwa mamin
limang nga kakasjay nga sa gitlo ti agyan. Ti maalan no ko iti anak ko no ko ata yakmot makapakapanan na no. Iti agasawat ti nga anak ko ay. So no kakasjay no ko ti maalan. Kunam nga talo nga tay nagbukel iti isang aribo. So nangina. Nangina at narigat mo ti agala. Ngam mangkartib ka lang ti kastak kadakkel. Sa nga malukong no ikam ti danom na at bumlad umado umado na bumlad won di ka mangkartip kasi kaado kasat kadakkel ikabil mo yan tay malukongan ikam tinapot nga danom kamatis no kayat mo te salad nga makamatisan naimas pa nga dete mangkartip kas di mo kadakkel kabil mo te sinigang kumama ikan umadumot di dyan nagimas no kwa ore abro mo pa iti marunggay kas dyan ado ti pukastana ore ipritong pa iti itlog mang danom ka sa kanto bumatil sa kanto ihalo. Ma'am, dito panagaramid kan panagala iti gamat. Dito iti may isang trabaho, dito lumugar dito Ablan, Burgos man. Iso pagbiyagan no kasi nga panagagamot. Ngumnawa mo ti gamutan piman ang katawanin mapanda makiulungag mulat bawang. Uno makipagparot ti bawang. Diyan tas dai mo ti pakakitang daman. Kaya sino dito umiagat-gatang dito lugar yung mami? Dada mo tagalawag, taga Makarab, Batak, Paway kasi amuda no ko ang dito turista. Turista pa nga, aglabas nga pa dyan with meal. Makita damot ito gamot for sale. Iso dumagas damot. Ado kayo nga aglaklakot gamit dito yung mami? Talo kam lang nga ada pan. Kastoy na nga ada karato lang nga gamot for sale. Ngam dagiti daduma mismo personal da nga ilapo. Siyempre, awam mo ti agserbit pamilya dano kwampi man mapandamot isursur no katapagilyanan yan da mayor kadakuan. Tas siyempre hambat nga ado ti maalala da isunok pa di ti iyala da mo ti kanandan lalo di kita anak da pa nagbasa iso nga idagos da nga ilakon no mabilagon. So ti panagala iti gamot buwis buhay ba mami? Talaga. Tano hamo may taren da loyon ako nakata makamatan nakakatiyanod na ka ora amon ti aglangoy no agdadakkel to tay daloyon nun akat ipalnud na kan. Kamo dyan na ma'am, ti gamit anat may ipaay na iti salon at tayo. Diti prevent goiter. Ti number 1 isot imbagat dok.